Khuthi ekhaya ulitsholo njengenkomo ahambe ngalo nje ekhaya egcekeni kodwa namhlanje sifike sihambe emzini kaNkulunkulu begqokele imnazethe enqamukile engayazi ukuthi imnazethe enjani leya inantsuku efika xa emahlombe engasayimbathanga umuntu inantsuku eseyigaxe ehlombe okanye ithathe wayifaka esikhwameni namakhosazaneni ngokunjalo ufike ihamba ithi inantsuku ngizegqoka sengena ngaphakathi etempelini iphume kuye umuntu avumhle mntanami kulungile aphume naye avumhle mkami asuka umkakhe naye ahambe ephethe umnazaretha inantsuku ayithathe ayibeke la ehlombe okanye ayithathe ayifake esikhwameni uyothi mesezongena etempelini ngaphakathi ezoguqa kube maye seyembatha eseyithi uthi uyabheka ngaphansi umnazaretha mfitshana ungaka ufakile mnqintuni ayazi kodwa phela noba wala ekhaya kodwa mhlombe bathi sifika siyingane kodwa ngazi ukuthi mina ekhaya ke le kithi khona ngale ngakithi umakhodi nje akahambe nje egcekeni engafakile into ede esifihli ingalo fike befakele into zabo befake nenkophe lezike ngoba vele bafundile inkinga yasehlela ukuthi saganwa abantu abafundile nabantu abanemali umuntu menemali indoda ayikwazi ukukhuluma mengenamali ngoba mayikhuluma phela uzokhamba nje imali bese iyaphela ekhaya khona phela into ezinjalo thothi unemali ucebile njengecebile nje uyabona ukuthi njake umfazi esikhulu nje lona isikhulu ngesanika le mali bekade ngile ithi ushembe ngelinkila ngakwenye insizwa iyonikela uthi ushembe isimayinikela ithi baba ngiyacela ukuthi uNkulunkulu enze umkamo ukuthi lapha emsebenzini bamkhuphulele imali uthi ushembe unawo umakhoti wena ithi yebo nginaye uyasebenza uthi ushembe uzungadli ngisho isenti le mali yakhe uthi ungathathi ngisho uswiti ekuthengele wona ngemali yakhe uze ungawudli inkosi ikubusise ngoba khona wakubona owasezulwini mhlawumbe uyasebenza lapha ya namhlanje sokhona ukusetshenzwa ukuthi mase uzosebenza kuthiwe woze emsebenzini kodwa manga ungenza ukuthi nje ungavela ungene ngaba ngisho nabe yimanager khona ezenziwayo ngaphambi ungene emsebenzini khona abanjalo bathi nesebefika lapha yana ke thina ke lapha ya sebeyafika basihlupha sabashumayeli sigadiye lapha yana yenziwe into la ekhaya athi mina ekhaya ngiyakwami ngiyayenza ngenze intsheno usakhamba nangenyawo athi yakubona ngempela yabona uhamba ngenyawo uthi ambhe ukhamba ngejeep lo muntu ungamthini ungathi uhamba ngenyawo usagibele ibhalo uthatha abantu abaqhube ngebhala moya lapha ubese kuye khona umuntu ozavula uvimba umuntu ohamba ngoMercedes uthi hey mayimi uzokubuza ukuthi ubani wena awubona ukhiye wakho nje anginawo ukhiye ithi le ncwadi wena uzokwenzani wena uzowuchithela noma ungaqhoka okubovu uvatha igolide ibambe lapha egolideni akafe maningi amazinyo esontweni ave maningi amazinyo esontweni wathini kona umuntu mangaba efake izinyo ngoba bekade ngawuvula umlomo useyohlela ekhamisile wombe umuntu okho abe nomsa umuntu akayeke uzimwenje casukile umuntu onezinyo ngoba kufanele ibonakala lezinyo ufike ukucheke izinyo ujampe kufuka u14 lapha ya ujampe ekhanda ufike ufaka u14 la ekhanda ujambeka mhlawumbe inkosazana ujambeka lapha yana hayi ubaba naye uzuvunule futhi kuthi hayibo nalezinyo uthi kodwa ngelinye ilanga lapha yama kuwentabeni twa izinyo alikhuphuki ukuya lapha yana moyina zathi igolide olifaki faki nje igolide moyini mawunemali ubonakala ukuthi ufuna ukubona ukuthi unemali eningi vele usiphi imali mawuqhamuka nje kumina lapho ububhaka uvula uphonsa imali nawe njengobhaka ubonakala cha uzibamba lapha nemali uright kubhakela ngoba uvula ukuphonsela imali khuluma naye incwadi hlale phansi noma uhuqa amehlo akho ngomuntu babe sebehuqa amashiya amade angathi awamahashi akwala amahashi lawa ngoba wala amahashi lawa namashiya amade la ngathi la abesehuqa wona babese befaka leyadaka abalifakayo ngibe sengithandaza umthandazo owodwa mina ngithi inkosi angathi ungavula nethi isizulu khona uzokwehlika lemgobho zalala ebusweni sibona indonga uyakuhloba ngeze ithi kodwa ukuhloba kwakho kuyoba kuyize abakuthandayo ngoba la bakuthanda bayakudela bafuna ukuthi bafisa ngathi ungafa yabona inkosi ikubusisa lezo zinto phansi ezikhuluma emathempelini kwenzela ukuthi athi umuntu ehambe eyenza lonto leyo uthi kodwa weshilo
Angisho ukuthi phani ngibaleke uma ngaba nenze zozinto ngiqhamela kumina umuntu engingambaleka ushembe ithi insizwe ezimbili ngelinye ngathunga ngoyise sithi hamba onquba lamajuba mntanami la usithi khona ihlo lakhe lingaboni ufuku linqume kuthiwa wahamba omdala wajikela ngale kwendlu wabona kunethinzi walinkwintsha wabuya nalo waliphonsa phansi uyabuzise uthi mntanami ufike lapho uNkulunkulu engaboni khona iso lakhe wathi hayi ngithe mangijiya nje ngale kwendlu kave ngabona kumnyama awungalinkwintsha. Uthi lo mncane ngihambile baba ngithe mangithi ngene emanzini ngafika iso likaNkulunkulu lingibukile ithi ngangena emgodini obomnyama kodwa ngithe mangiphenduka ngabona iso likaNkulunkulu uthi ngahamba ngathi ngaphansi kwetshe ithi ngalibona ithi ngangena ehlathini ithi ngalibona iso lakhe ithi baba lingihlulile iso likaNkulunkulu likhona yonke indawo angikwazanga ulibulala. Wabe sethi wena ngikunika konke okula ekhaya ukuthi ungigadele kona ngoba ngodwa sengihambile sengingcwatshiwe kodwa uyokwazi ukuthi ngikhona ithi wena ngenze ngikunikele lutho ngoba wena ubonile ukuthi mase ngitshone ngaphansi komgodi ngoba sengingasekho kuwena. Unazaretha angathi singawathanda amakhaya ethu angathi singabahlonipha nabantu abadala angathi singamthanda ushembe sicela nje uthando lokuthanda ushembe kwenzela ukuthi zonke into esizenzayo sizazi ukuthi uthi ngelinye ilanga ushembe kukhona ingane la ekhaya zasesihogweni ithi lapho udakala soliphele khona uthi ezothi noma zingenzana enhle zithi zenzela ushembe ithi kodwa kufane neze nje ngoba ushembe ngeke azibona emhlabeni ngeke azibona sezulwini uthi nozibona ngenkani mase zifike esontweni ziyokwenza izinto ezingenziwa. Angathi sokuleso sikhathi umbone eqhamuka la angisho ukuthi sehlulele kodwa kona uthi uNkulunkulu watsho yena uJehova wathi nina kuba khona isikhathi lapho enofini babone khona ababe nenkani bobe benza into engenziwa la ekhaya abobe beqhamuka bevathe ngento abavathe ngazo begcoba into abazigcobile begqoka abagqokile bakuthandayo besenzela kuthiwa ngelinye ilanga kwenzeka ebuhleni ngelinye ilanga lapha kukhona umuntu oyakade ephuma nempembe omnyanga la omnye aphuma nempemba futhi ushebe hambani ngoba impembe seziningi nifike nisibusiseni nasemsebeni nasemgidini uthi lapho nikhathele khona nihlale phansi uma ngabe ukuthi qhubekani niqhubeke uma ngabe senikhathele senibona seniqedile uthi niphinde nibuye. Wasokudeliwe lapho wesedela uNkulunkulu ngoba kokhona umuntu oyakade eqhamuka nomunye ashaya yakhe impembe nomunye ashaya yakhe impembe kuthiwa wovula upepepepe esicaweni uthi udulayele ukuthi uzothi manje asijikele ithenya hayi anijike manje niyaqonda kuthiwa ngokoyilonto nje kade yenzeka ngaleso sikhathi leso. Ngiyacela abantu abankulunkulu nami ngime la uNkulunkulu angixolele lapho ngone khona Mshumayeli nesikhathi sakho ngisihlile ngixolele bandla ngomuntu nje mnolevu uzayo ngiyakhuluma nje ngempela ngoshembe ngakhuluma kusuka la ngize ngeThekwini iphinde ngibuye uyilinde ipizza lapha yana ikhona into eyenziwe emhlanganweni bakhamba othenga amapizza lapha ipizza yenziwa ngengulube kodwa bengisifika niwaphethe nina lapha emhlanganweni ngoba nangu phela nizigwili nize nawo lapha niwaphethe ngamakhalipoti ngikhumbula umfaka ithi lapha beyithanda kakhulu ipizza ke lo wakithi yena ongelamayo ubevesane nje ngoba into esiqabukayo nathi la eThekwini ngayibona eThekwini ipizza sathi mesifika lapha umfaka ithi ngithi ngelinye ilanga ngiqhamuka lapha ngizokuthola ipizza lapha sengiyayithenga la okusakhona la eShakros yenye ukuthi iHarari lapha into edase ipizza ngiyithenge khona ngoba phela ngangafuna ukudla ingulube hayi ngiqhamuke nayo mangifika nawo lapha umfaka ithi noma wonke amnika uphiso wodwa ngoba manje kwakuyinto sasiqabuka lapha singayazi wekaliphathi ibhokisi linalo phiso wodwa ekhambe luma kancane uyosuka nje ngokusuka la uyahamba yola station hamba uphethe ibhokisi kanje ukuthi ngibone nawe ukuthi ngiphethe ipizza kwaphela into siqabukayo namanje uthi wabona lapha ebuhleni esekhambe sewaphethe kumhlangano ufuke iphethe ithi esana ubona ukuthi ke manje izomvu ensela lapha endlini yodliwa manje uba kuthiwa nami bengihle ipizza manje khaba ngiyafika ngithi angiphiqatha nayo Anazayitha inkosi ibusene kuzwile siyabonga. Siyabonga amazwi Mshumayeli asesithe wasiphawona sesobuyisela umsebenzi umnikazi wawo ingoma kuzoba yeshumi inkosi yobusa kuphama ubangcwele.
umuzi Nazareth